niba uri muri groupe ya WhatsApp cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga iminota 5 igashira batavuze ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, iyo nushaka kwivemo nta kizakumarira. Impamvu nta yindi nuko inkuru yaciye gikuba ari intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya yamaze gutangiza intambara yeruye kuri Ukraine yinangiye umutima nkuko yabitangaje ikanga kureka ibyo gushaka kwinjira muri NATO. Uyu mugabo w'imyaka 69 ari mu batavugirwamo ku isi ndetse afite ibigwi bitangaje, harimo n'ibintu bitangaje yagiye akora bigatungura benshi. Inkuru ikomeje kwiharira urupapuro rw'imbere rw'ibinyamakuru hirya no hino ku isi ni ibisasu Uburusiya bwateye mu gihugu cya Ukraine. Mu butumwa Putin yageneye isi yavuze ko igihugu cyari cyo cyose kizifuza kwivanga mu mugambi w'igihugu cye kigomba kwitegura kwirengera ingaruka kitigeze kibona. Iyi ntambara Putin atangije kuri Ukraine yanakangaranyije isi yose, itangiye mu gihe hamaze iminsi hatutonga umwuka mubi uri hagati ya Ukraine n'Uburusiya bitewe no kuba Ukraine yifuza kwinjira mu muryango bw'irinzi bwa gisirikare NATO. Tujye kukugezaho bimwe mu bintu bitangaje ushobora kumenya kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Icyambere wamenya kuri Vladimir Putin nuko yize amategeko. Vladimir Putin yabonye izuba mu mwaka w'1952 muri Leningrad mu gihugu cy'Uburusiya. Kuri ubu hasigaye hitwa St Petersburg. We n'ababyeyi be babanaga mu nyubako imwe n'undi muryango. Yaje kwinjira mu mashuri abanza akomeza n'ayisumbuye. Nyuma Vladimir Putin yinjiye muri kaminuza ya Leningrad State atangira kwiga amategeko, maze ahitamo kwitangira igihugu cye adafifitse ahera mu butasi. Ikindi cya kabiri wamenya kuri Vladimir Putin nuko yabaye umwe mu bagize KGB. Vladimir Putin yinjiye mu butasi ahita ajya mu mwanya umwe w'ubuyobozi bw'itsinda ry'ubutasi bw'Uburusiya rya KGB. Vladimir yakoreye KGB imyaka igera kuri 15 azenguruka hafi y'uduce tw'Uburusiya rimwe na rimwe no mu Budage. Binyuze muri KGB yaje guhabwa ipeti rya Lieutenant Colonel mbere yuko igihugu cyinjira mu bihe by'amage byatumye aza kuva muri KGB yinjira muri politike byeruye. Icya gatatu wamenya kuri Vladimir Putin nuko Putin yinjiye muri politike nk'umujyanama. Nyuma yo kuva muri KGB, Vladimir Putin yahawe umwanya muri kaminuza ya Leningrad State. Muri iyo kaminuza yaje kuhahurira na Anatoly Sobchak waje kuvamo umuyobozi wa St Petersburg. Putin amubera umujyanama, byaje no gutuma atangira kubaka izina rye muri politike. Icyakane wamenya kuri Putin nuko Putin yibuse mu kuzamuka ku rwego rwa politike. Mu mwaka w'1994 yaje kugirwa umuyobozi wungirije wa Anatoly Sobchak, maze nyuma y'uko manda ya Anatoly yari igeze ku musozo, Vladimir yerekeza muri Moscow gukora mu biro bya perezida. Putin yatangiye ari umuyobozi wungirije w'ishami rya management mu biro bya perezida. Yaje kugirwa umuyobozi wa FSS, ishami rishinzwe umutekano mu Burusiya. Bidatinze azamurwa mu ntera agirwa ministre w'intebe, maze ubwo perezida wariho yeguraga atangaza Vladimir nka perezida. Kuva icyo gihe abo mukuru w'igihugu cy'Uburusiya kugeza na n'isaha. Icya gatanu wamenya kuri Vladimir Putin nuko yakomeje kubungabunga umwanya wo kuba perezida. Kuva Vladimir Putin yagera ku mwanya wa perezida yakomeje kugwamo kugirana n'ubu. Yatangiye kuba perezida mu mwaka w'1999 ari umusigire, aza gutorwa mu mezi make yakurikiye mu mwaka w'2000. Mu mwaka w'2004 yongeye gutorerwa indi manda, ariko nyuma bitewe n'itegeko nshinga yaje kuva ku mwanya w'uperezida yongera kuba ministre w'intebe. Icya gatandatu wamenya kuri Vladimir Putin yahawe ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibitero muri terrorist attacks. Mu gihe cyose nka perezida Vladimir Putin ntiyigeze acana uwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibitero byo muri Nzeri mu mwaka w'2001, Putin ariko yahaye ubufasha Amerika, abemerera gukoresha indege zabo, anabafasha no mu bindi bitandukanye bijyanye no kwisuganya. Nyamara uyu mubano ntiwatinze kuko ubwo Amerika zahitagamo kwica Saddam Hussein, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubudage ntabwo byashyigikiye uwo mwanzuro.
icya karindwi kidasanzwe wamenya kuri Putin ni uko yarenze Edward Snowden. Vladimir Putin kandi yaje kongera gushyira agatotsi gakomeye hagati y'umubano we na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yahaga ubuhungiro uwinjiye mu mabanga yayo. Hari mu mwaka wa 2013 ubwo umuhanga mu ikoranabuhanga Edward Snowden yashyiraga hanze amwe mu mabanga ya Amerika. Amerika yatangiye kumuhiga bukware, nyuma asembera ashaka ubuhungiro mu bihugu bitandukanye, aza kubuhabwa n'Uburusiya ndetse bunamuheza n'ubwenegihugu. Icya munani gitangaje wamenya kuri Putin ni uko yahataniye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Kuba Putin yarabashije kumvisha inshuti ye magara Bashar al-Assad kureka gucura ibitwaro by'ubumara byatumye ashyirwa mu bahataniye ibihembo by'amahoro byitiriwe Nobel. Icya cyenda wamenya kuri Putin ni uko ari mu b'imbere baharanira uburenganzira bw'inyamaswa. Kimwe mu bintu bitangaje kandi kuri Vladimir Putin ni uko akunda cyane inyamaswa. Afite parike ntoya y'imbwa ndetse agenda ashyigikira ibikorwa by'ubushakashatsi bugamije kumenya imwe mu miryango y'inyamaswa zitandukanye zirimo ingwe, ibirura n'izindi. Yagiye kandi ashyigikira imishinga y'amategeko arengera inyamaswa. Ikindi kintu wamenya kuri Vladimir Putin ni uko kubera umuhate ashyira mu kazi ke byatumye atandukana n'umufasha we. Ubwitange mu kazi nibyo Putin akora byamugejeje kuri gatanya yabaye mu mwaka wa 2013 nyuma yuko yari yarasezeranye n'umudamu we mu mwaka wa 1983 bakanakomeza kubana mu bihe binyuranye bya politiki. Baje gutandukana ashinjwa n'umufasha we kuba atamubonera umwanya ngo Putin yari yatwawe n'akazi. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho twabakusanyirije ibintu 10 bidasanzwe kuri Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya ubuhanzwe amaso n'isi yose. Reka twizere ko hari byinshi mwigiyemo. Waba wakunze iki kiganiro, kora subscribe, like ndetse unagisangize n'abandi kugira ngo n'ibindi biganiro bikurikira bitazagucika. Mwari kumwe na Putin Barushimana, ngo nimukomeze mugire impagarike n'ubugingo.